lawan kasini sidin tuh bepupur atau kade sing pupuran. Tak ai bepupur karena orangnya bungasan. Berarti itu orangnya paninian di hadapan. Bepupur sini nah. Amun paninian ulun mohonlah ampunan. Iya kenapa? Karena ulun ini amun sidin rasa kada kesanggupan. Iya. Jadi jernihnya pian kada kasanggupan, padahal ujar nini paling pian kada tahan. Karena nih bang nini sudah banyak pengalaman. Jadi saumpama pian kawin lawan nini. Saberataan di sini tak kumpulan, baik tuh gimana biar nang mendengarkan. Kita menjawab salam nilah saberataan, ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Jangan tuh bang asik mengamira ke hadapan, tapi salam ulun hari ini dijawab akan. Lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan lawan kakak nang di kiri. Banyak nang becader salam dijawab akan. Jangan asik bepandir hari ini buhan pian. Lalu nang di salam ulun membulikiakan kepada ibu-ibu jawab saberataan, baik nang bakacamata atau awak sing genalan. Lalu matiin ulun manah lesakan, nang jelas jawab salam hari ini saberataan, baik nang di belakang nang menyusui anak nang bakal hodong hirang. Jadi nang lawan bian ulun mau ucapakan, ayo menjawab salam kita saberataan. Assalamualaikum ulun mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih nang sudah menjawab akan. Ibu tuh nang ini kadede menyahotakan, montong pina kulir bersuara saurangan. Nang dilihat-lihat pinanya banyak pikiran, kira malam tadi kada diberi laki pian. Jadi madihin ulun mana rusakan, tadi kita pemula sudah menjawab akan. Lalu nang tidak lupa berdoa bertaan,
mudahan bertaan berkat menjawab salam. Kita panjang umur selalu disehatkan, mudahan kita ini sabertaan selalu dalam lindungan berkat menjawab salam. Mudahan bertaan dunia wan akhirat kita nang salamatan. Tuntung Ramadan mudahan dosa kita bertaan dihapusakan. Nang mana masih bujang mudahan lakas belagia. Alam belagia jadi tak lupa ulun melanjutakan. Jadi nang nikmat dihin niai ampih beemin turunakan tangan pian. Lalu tak lupa ulun menahusakan kita nang madihin hari ini menghibur pian. Istilah tupang kata sudah hampir Ramadan hari kemenangan. Jadi nang hari ini bahagia bertaat. Lalu nang tidak lupa ulun menarusakan kepada ibu bapak hari ini sabertaan. Nang pertama-tama suatu nang ucapan ini segala puji dahulu kepada Allah kita nang panjatkan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan. Lalu sabertaan bersyukur lawan Tuhan karena hari ini kita dipertemukan. Itu nang pastinya di dalam nih acara ujar hataman Quran. Tadi berbagi Quran lawan berbagi ampau acil memadakan. Jadi Pak Haji yai sakadar ulun padehi nang ini tupang acil pak kacamata hari ini. Ujar tupang pian memberi nang tamatnya acil kada dijulungi. Jadi Pak Haji Sidin memberi kode. Jadi nang lawan pian ujar Sidin memadahi. Bila masih ada lebihan amplok dijulungi. Dijulungi. Jadi madihin ulun menarusakan. Madihin hari ini kita bergegayaan. Lalu nang tidak lupa ulun menarusakan. Terima kasih banyak banyak dicocokkan. Lalu nang tak lupa ulun nang manakuni. Ayo sabertaan ulun menyapa pian. Cuman ulun kada kawa menyapa tunggal ikungan. Namun kada mengurangi hormat lawan pian. Dah ulun ni menyapa nang mana tuh dilihat langsung itihi pian. Jadi nang menyapa lawan ibu nang berdiri nang awak saling genalan. Sidin berdiri nang itu maragap tunggul hari ini karudung irang. Sidin berduduk disambet tuyat supan. Jadi lawan ibu sakadar besa sapaan. Langsung ulun menyapa pulang pian di hadapan. Jadi nang lawan pian nang ada hari ini nang mana tuh nang bujang ayo pang nih dibadahi. Jadi tuh nang bujang ulun mendoakan mudahan lakas beleki. Dilihat-lihat nang bekipas biru pinanya sudah tuha sadangai pian beleki. Jadi lawan pian lamun nang itu pacar sudah ada beisi. Lakasih dihubungi ancap haja bepara kalau kaina tato hai. Maka wayah ini ngaran kiamat kecil bu sudah terjadi. Lamun bambet beleki harau kaina pian rugi. Leberem apam di bawah bisa tali rote. Jadi lawan kakak nang ada sebelah kiri. Pinanya nang becadar ginjua belum beleki. Jadi lawan pian ulun mendoakan nang mana masih bujangan mudahan lakas belekian. Nang aran beleki dingai nang bujur nyaman. Istilah licil guring
ampih kadinginan awayah ini beheno musim panghujan jadi lawan pian sakadar ulun padehi ngini rumbungan ulun banyak lagi belum berbini bila hendak buru nang ini ada wahyu inya nang guru SD bujur bang orangnya dilihat kayak gini masalah tuh senjata jangan diragu lagi tak kenal pada tarung tak kenal pada gumbili bila nang mangawini mari ke malam hari jadi lawan kakak nang mana belum beleki lamun ibu sudah beleki jangan bepadah bujang lagi jadi wan pian sakadar ulun takone sebelum bemadihin tadi bu terjadi ada nang kawan ulun nang ngaran ini amat ngaran nih Haime tadi lawan ulun hendak minta takone ujar acil nang di muka nang pupur tabenyake ujar bang pian masihlah nang ada lagi seumpama kadede nang ini bang Haime mencari nini jadi ujar ulun tadi sudah dikisahi lamun nang lawan nini sidin kade beenak lagi jadi jar Haime lamun kade beenak inya buai kade rugi karena bangsa dikit saumpama maung kose asal jar tiap malam sakalambu lawan nini wah jadi madihin ni ay ulun lanjuti pas haja Haime ini nih kade beleki istilah pangkata masih besagu lagi jadi bang nini pengalaman banyak beisi nyaman nang malam pertama kainan nini malah jeri bila cocok pandingnya nini mani lanjut jadi matiin ulun mau cepakan ada abu yang kuning hanyar datang sampian jadi alhamdulillah lawan pian betamuan nang dilihat-lihat dasar wanas bebujuran ditambah tupang jenggot pinanya belebet pulang kikira nang di bawah belebet saberetaan jadi abuya silahkan dulu makan karena bang ulun madihin nang di luar menghibur ibu-ibu nang di sini tak kumpulan lalu nang madihin ulun melanjutkan kepada pian-pian di sini tak kumpulan jadi lawan pian sakadar mau ucapakan nang ini permintaan pinanya nang Pak Haji Sidin menulisakan istilah bediji nang ini nirik wisan jadi ulun menyambet lamun kade disambet harau kain najuknya kade diberi bujuran lalu lupa ulun menyambetakan ini nang pertama ulun nang mau ucape lawan nang Ustadz Rasid nang mana hari ini jadi Ustadz Rasid sebuting ulun badehi jangan ujar kawin kecuali kuliah pian nang tatuntonge jadi Muhammad Rasid Sidin belum bebini padahal sudah Ustadz tapi belum beisi istilah bang kata pian surga dunia masih belum marasane kayak ngapa rasanya nang nyaman kabumbunan tiap nang malam bae acil nang mendengar lawan montong manuk kopi jadi nang lawan pian cilai ulun lanjutkan jadi nang kedua ulun menyapa akan nang ustazah bang Milta nang mana tuh sampian jadi ustazah Milda ulun menyapa akan nah gini tuh sidinnya becadar bebujuran lamun dilihat-lihat dasar bunga saikungan cuman sayang benar sidin laki beisian mana nih tulisannya si
balik katulahan akibat tupang guring kadesing. Jadi lawan ibu di sini sabarataan, lawan Ustazah Milda kita mendoakan karena dengar kabar sidinnya betianan, berarti tupang anak hendak bertambah pulang. Jadi lawan Bang Sidin ayo kita doakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan Ustazah Milda panjang umur sehat badan, nang itu anak pian selalu disehatkan, kaina nang melahirkan mudahan salamatan lah salamatan. Jadi berlanjut hari ini ulun padehi lawan Ustazah Tazkiyah ini di ngarane Ustazah Tazkiyah saklinya belum belagi. Jadi Ustazah Tazkiyah ulun nang mamadehi, bila nang sudah ada jer ulun calon beisi, jangan terlalu lambat minta dipakai. Jadi lawan pian cukup ulun doakan Ustazah hari ini, mudahan tubang pian lakas nang tu belagi, mudahan calon pian lakas mendatangi, supaya tu kaina kada tubang sama lawan tubang nasib kawan ulun haime. Jadi bangsa dikit hari ini ulun kisahi, nang ini nih haime orangnya belum bebini, dahulu bang pacaran hendak nang 3 tahun lebih menjeleni, cuman biniannya hendak janji nang pasti, nang istilah kata jangan aur ke rumah bahkan deraan diambile. Jadi nih haime inya nang tu semalam hendak minta pakai, cuman duit kada cukup makanya kada jadi. Jadi lawan piat ulun nang mamadahi, bila sudah ada calonnya lakas-lakas diparai, seadanya bang duit asal guring mangawani lah mangawani. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan ini alhamdulillah bertaan diucapakan lawan Ustazah Halimah ujar nang dapat laki salahin tupang anom pulang nang sidin alim nang kaya Korea umma untungnya pian. Jadi nih Bang Sidin ujar sudah belakian nang Ustazah Halimah lakinya tupang alim mahirip nang Korea yunai dipadahakan, cuman bangsa puting ulun memadahakan, bila mahirip Korea salidiki dahulu mungkinlah inya kuat kayak Yuni sama Laman. Jadi lawan pian ulun mendoakan nih Ustazah Halimah bujur sudah belagi atau masih bujangan, sekalinya belum sakadar ngini buai minta didoakan, ustilah ujar kata supaya dapat laki nang mahirip Korea hakun nang kaya Wahyu ngini Arab saikungan. Aku non ayo pada lawan Korea ya lah. Jadi Bang pian ulun mana kesakan masalah nih Bang Wahyu jangan ragu lagi pian, masalah inya duit buai banyak simpanan, karena jadi guru inya nang 2 istri memegang bebujuran. Jadi lawan pian ulun maimpuakan lamun abu nang di tengah nang gelenjemnya kuning sudahlah belekian, namun dilihat-lihat dasar sudah belekian, karena ginco habang kada kalah cilai pian. Jadi tak lupa ulun nang mau capek lawan ibu nang dikiri nang awak tak kenali, nang beginco habang manawa akan ini. Jadi lawan pian ulun nang mendoakan istilah hari ini sidin datang hataman amas kebanyakan, coba lihat ada kiri lawan kanan. Jadi lawan ibu ulun doakan bang pasti
mudahan pian sugih kaya bini Pak Haji Dune, mudahan amas banyak bertambah hari-hari sampai kaina amas pian kagigi-gigi. Iya hati-hati Bu Pandir ada mencabut. Rasanya dimadihin sudah kami berlanjut kurang lebih setengah jaman. Jadi ini catatan belum habis menyambetakan, sekalinya Bang Buai tulisannya kebanyakan. Kira ulun tadi hanya sebelah ini sudah tuntung menyebutakan, sekalinya panjang ini kada kesembetan. Lalu nang tak lupa ulun menyambetakan biar banyak pada ini tetap diucapkan, karena dilihat-lihat sudah nang hati sanang berbagi duit di belakang. Beempik nih. Aduh lo ini menyirit aja melihat. Kasap. Jadi matiin ulun melanjutkan, terima kasih banyak ulun langsung diberi buai berwarna habang. Umah hendak meminta liwang kapoponan, padahal dilihat lawan ulun nang kasihan. Ulun menyambetakan tapi dibagi sama duitnya 100 orang. Jangannya nang menyambet Pak Haji dilebihiakan. Jadi Bang Mahaji di belakang menawakan, kalau pina di tangan sebelah diberiakan. Wah sebelah di Mahaji tuh kita bejakan sok. Jadi catatan buai nang datang pulang, padahal ini aja belum habis membacakan. Lalu lahon pian aloha ulun ucapkan, jadi tunang ini dahulu ulun ucapi. Banyak nang guru-guru pastinya tupang datang hadir juga di sini, bersama nang ustazah juga ada hari ini. Lalu nang berdoa kita sabartaan berkat guru-guru hari ini tak kumpulan. Mudahan bang kita kada di sini aja, tapi kaina di surga pulang nang berdepatan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, nang hendak nih menyambet ada pulang tulisan. Lalu nang tak lupa sekadar ulun ucapi, bila ulun menyambet lamun kawak dipadahi. Jadi nih menyambet ngarannya nang pertama Ahmad Fathullah, mana orangnya pasti. Jadi Ahmad Fathullah ayo Bang Pian berdiri, Adi Muhara Lawang nang bebeju Sultan pinanya belum bebini. Jadi Bang Pian sakadar ulun doakan, mudahan Ahmad Fathullah lakas bebinian nang dilihat sudah sekalinya sudah piannya bebinian. Ngapang kademang aku pinanya hendak bebini pulang. Lalu alhamdulillah nah ulun dapat amplok ngini 5 butingan, lamun kali 1 juta 5 juta dapat pulang. Terima kasih Mahajilah lawan pian, berapakah isinya kaina ulun di rumah membuka saurangan. Bila kadada isinya menangis sampai kamarian. Sama nangis gini kadada isinya. Terima kasih Mahajilah lawan pian, sekalinya Bang amplok Pak Haji berdiri pulang. Bertini Bang ulun ada pulang dapat bayangan. Lalu Bang ulun fokus ke hadapan, bisa ai kayak tadi menggetil nang di pinggang. Kalau kayak Bang ulun tadi jangan itu aja tak lupa ulun mana rasakan. Jadi terima kasih langsung ulun ucapi, lawan tadi Mahaji Sidin memberi amplok 5 buting hari ini. Rasanya lebih 5 ulun belum mahitungnya. Hendakkah bangsa buting tapi nang ada syarat cium dahulu hadi. Kalau mencium hadi lah adanya aku ulun beri sebuting. Waniai jadi waniai kan belum begini Bang.
jadi tak lupa Bu ai ulun ucapi pinanya dililincau ulun kada lagi diberi pinanya dilincau aja nah. Lalu terima kasih lawan pian bahagia di atas kepala ulun duit nih diberi kade tak kirap kade usah hendak menjemputi kade tak kirap kade buku sih jadi terima kasih mestinya lawan bahagia mudahan celah kita dilancarkan rezeki mudahan tong pian selalu disayang lagi ulun doa aja lawan pian hari ini hendak memberi duit pian nang tahimungi lagi bang di rumah ada sudah mau ongkos yang penting bang kita doakan hari ini mudahan hari-hari tambah disayang lagi sehingga lagi pian Bu ai kada bebini lalu tak lupa ulun mendoakan mudahan berataan kita nang salamatan lah salamatan pinanya nih duit juga berataan istilah nih pang di bank hanyar ma ambil pian jadi mah haji Pak Haji nih memberi tak banyak pada pian lalu nang kada bapak tetap terima kasih ulun mau ucapakan jadi mudahan kita bertahan disehatakan nang wabil khususnya kita mendoakan kalau warga haji duni lawan nang ini ibu Hajah Jamilah Bangaran mudahan bang pian itu sakaluargaan selalu panjang umur selalu disehatakan sehatnya pian di jalan ketaatan juga kita doakan mudahan hidup pian diberi keberkahan rezeki pian selalu ditambahkan mudahan rezeki deres paina kaya hujan makin banyak rezeki kira kita rancak di sini tak kumpulan jadi nang berdoa ayo sabarataan mudahan bahagia dunia dan bini tersayang selalu disehatakan apa hajat sidin mudahan dikabulakan mudahan duit sidin itu nang tambah banyak sampai bingung menyimpan kemana ma andak pulang kalau nang mau kita bertahan di umrahkan ada sedikit umrah kita nih ada umrah lalu matihin Bu ai ulun lanjutin nang ini duit ulun jangan lagi dicangangi baik ini duit cilai ulun tok upi ngapang cangang terus kalau hati nang behiri jadi lawan itu ulun percaya aja bulan nang hari ini nang habang hendaklah ulun beri bila bujur hakun nyaman ulun julungi bepada aja jangan sopan manyahote jadi nih duit hakunlah hari ini nah harga 20 ayo terima kasih asal pian memberi kalau nang lawan pian neh ulun manyaho gilanya tuh tak kirap masih sakilan aja hak ulun hari ini lamun 2 kilan hanyar pian menjumputi jadi pian ulun terima kasih sudah nang tuh memberi sekalinya memberi nang kepala bulat mahir pulut tile lalu terima kasih pian nang tuh memberi mudahan nang memberi sehat setiap hari jadi nang lawan pian ulun mendoakan weh 10.000 dalam tas menambayakan 10.000 nambayakan kan weh jadi pian ini alhamdulillah bersyukur bertahan hendaklah ujar ulun pian berwarna habang ujar bang hendak langsung nang aja banyak ulun beri pian ini warna abang ulun memberi warna abang kok ada duit ini kan jadi lawan ibu ulun meminta rela hari ini
kekayaan, mudahan pula pian selalu disehatkan. Ini imbah Ramadan pian betianan pulang. Jadi matiin ulun mana rusakan sambil dilihat-lihat bila Pak Haji berdiri nyaman kita berpaling pulang. Kalau kaina ada di abang awat depian, lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan matiin hari ini ni ai bagagayaan. Ada nang guru sirat ujar nang hanyar haja bini sidin malahirakan. Lalu tak lupa terima kasih banyak guru lah lawan pian. Nah ulun ni simpani barangai tu papikat ma ambil keberkahan pian. Jadi bertaan ayo kita doakan ujar nang dengar habar bini sidin malahirakan. Berarti bang anak sudah nang beisian, mudahan imbah ini betianan pulang. Ulun mana rusakan pantasai panas benar nang ini kipas angin kada diputarakan. Uma awak benar liwar kapuponan, lalu nih kipasnya buai nang ketinggian sampai angin di bawah kada nang kerasaan. Lalu nang sedikit ulun menyapa pian, ibu dihigepian pina marangot bujuran. Kayaknya tadi duit kada menjembe pian. Laluan ibu hendakah ini duit neh harga puluhan neh. Terima kasih pian nang lawan ulun bu mau ucapakan hendakah juga duit nah memberi. Oke kang sudah tangannya menyusut. Jadi tang tidak lupa ulun mau ucapakan kaina bang behiri harau kada beroban. Mudahan pian bertaan disehatakan. Nah acil ni tak genggut mengalibi sawangan. Marah sapuluh asal dapat pian aja di jernih ni jangan ditunjuk terus harau habis nih sawehan. Aja dimadihin hari ini ulun lanjuti, lalu alhamdulillah bertaan kita syukuri. Jadi nih Pak Haji sidin mendapat cucu nang tuyat di pingkote. Jadi alhamdulillah kami nang mau ucapi anak sidin bebinian orang nyabung sekali. Ayo bertaan kita mendoakan mudahan cucu sidin ini nang bebinian itu bangsa lalu inya disehatakan. Mudahan cucu pian menjadi tupang anak itu nang solehah kita mendoakan. Dimana tuh begena selalu dalam lindungan. Mudahan kaina tuha berbakti lawan kuitan. Apabila sekolah mudahan pendapatan. Mudahan kaina tuha menjadi penghafal Al-Quran. Mudahan cucu pian bertaan kita doakan kaina inya sukses pastinya masa depan. Lah masa depan jadi tak lupa ulun mana rusakan pina lamah bagi pas kadede lagi nang sawihan. Lalu tak lupa ulun mana rusakan hadengi bangsa tomat jangan pian bulikan. Karena imbah ini pian pulang makanan kaina imbah makan sewaktu pian makan kami besalawatan. Jadi insya Allah kikira imbah ini kami besalawatan. Jangan gencang beunggut lalu nang itu pupur guguh nang katangan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan jadi lawan ini ulun mendoakan mudahan niai bang pian panjang umur hari-hari. Mudahan bang pian selalu dilindungi. Kalau mau bulan Syawal pian tak dapat lagi. Nak beli lagi kan? Jadi mandihin kami mana rusakan.
kepada ibu bapak di sini seberataan. Lalu nang terfokus lawan kai sebelah kanan, nang baku piyah putih rambut sidin beruban. Lalu tak lupa ulun mang mau ucapkan sidin nang niyai duduk harat yat betal limpuh bilang kaya bebinian. Jadi lawan kai ulun doakan pasti mudahan kaya pian sehat setiap hari, mudahan salamatan hidup sampai ke mati. Laka mati setengah 12 sudah menunjuk akan tahan dulu satu mat kada jua kalapangan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan madihin hari ini kita bergegayaan. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan tadi kita berdoa lawan nang keluarga itu nang Pak Haji sudah kita doakan. Alangkah baiknya berdoa berataan 60 hari ini kita nang bertemuan makin banyak beramin insyaallah doa kita dikabulkan. Jadi bang doa ulun mau mulai akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berataan di sini kita tak debat. Kita panjang umur mudahan selalu sehat, mudahan sehat kita sehat nang wal afiat, dan sehat kita sehat di jalan taat. Mudahan sehat kita iman ditambah kuat, nang belum lancar mengaji mudahan nang lancar cepat. Lalu nang berdoa mudahan tuh rezeki berataan meningkat, mudahan berataan nang apa tuh usaha kita tuh berberkat, mudahan berataan kita kabul hajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berataan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan berataan baik buai kita selamat mulai dunia sini sampai kaina ke akhirat, laka akhirat. Lalu tak lupa ulun nang mau ucapi kepada buhan pian nang ada hari ini. Jadi nang pastinya ulun nang nipang buai belum tuntong mah nyambeti sekalinya tulisan masih ada hari ini. Jadi nang tak lupa ini minta doakan pastinya nipang ulun hendak melihat sampian. Jadi hari ini nang mana tuh namanya di sini Ustadz Sugi. Jadi wan pian sakadar ulun ucapi mana nih Ustadz Sugi pinanya nang besambunyi. Jadi Ustadz Sugi ulun nang mau ucapi ada tulisannya di sini mudahan Ustadz Sugi ujar bebini lagi. Jadi madihin kami menarasakan kepada ibu-ibu di sini seberataan. Jadi nipang ulun sedikit menyambetakan ini kata di hati bila kada menyambat tak bawa perasaan. Ayo bang tuh dilihat pian seberataan ada kalung ini kakak nang awak tina tinggi yun naik coba lihati nang beginco habang tabelang hari ini nang tina besi singot potongan laki-laki tapi dilihat-lihat binian besa singot dasar manis sekali kayak Iis Dahlia nang ada tuh di TV. Jaka belum belaki bisa yuni mandiri kata belaki deh. Mendengar bemadihin niat sidin tak goingan. Jadi wan ini ulun mau ucapakan mudahan nih bang nini selalu disehatkan. Keringan ini kayak dinyanyiakan.
Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan nang sekali lagi terima kasih banyak lawan Pak Haji Duni. Nang ini bang duit pian banyak menjulungi, mudahan Pak Haji ya pian lancar rezeki. Jadi imbah ini pian nang jangan bulikan karena belum lagi buhan pian makanan. Jadi hanyar haja yunai aku nih bang sadar melihat di hadapan, melihat ibu ini bujur nang sidin toha tapi masih pak aksian. Coba lihat di gigi nang apa putih-putih kayak manik bebujuran. Jadi topang manik padahal gesan bujangan. Lalu nih bang ibu dasar pian pak aksian. Lalu olon sabuting lawan pian mamat behe. Masalahnya tuh manik biar pian dipacul tetap disayang lagi. Asal tuh di rumah pian beherum harum lawan jua baaksi. Bawa tuh bepupur begincuk behebang pipi. Lalu nang turis kaning lamun kawa dinyaraki. Kaina genal-genal potongan bilah ringgi. Apabila kada nyarak lipak akan durit panci. Hilang waduh. Nah juga nih terfokus lawan ibu di belakang pian. Jadi dilihat-lihat besar bungas bebujuran. Ditambah tahi lalat pina genal sahikongan. Jadi di toko P jangan nang di toko P nyitu mau ulah manis bu nang sanyum pian. Lalu nang tak lupa ulun mau cobakan sidin bekipas angin mahindau dede surangan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan mudahan bertaan di sini sang sehat badan. Lalu nang terakhir ulun mau ucapakan ada abaya kuning kiki katu bang sidin sudah nang tontong makan. Tak sambet tuh abaya itu baju bebinian. Jadi tuh abuya minta rela lawan pian. Dijulungi mikrofon nyaman menyahutakan. Kalau pina sawiran diberi Haji Duni pian. Jadi tuh mikrofon langsung dilanjutkan. Gesan abuya kuning bertaan betapuk tangan. Alat tepuk Alhamdulillah hari mendukung suka. Kita begana hari ini di kandangan. Hadang dulu lah, hadang dulu. Assalamualaikum ulun mengucap salam. Assalamualaikum ulun mengucap salam. Salam nang laki atau nang babinian. Baik kalau nang anom atau nang tutuhaan. Tolong jawabkan salamnya ulun ini hari ini datang di kandangan. Di kandangan ujar bang tadi ada melihat. Kali bisa udah kali bisa. Kayak apa? Melayakan lo melayakan. jadi wan pian. Nah ulun lanjutakan assalamualaikum pian menjawab bakan. Waalaikumsalam ulun menjawab akan. Jadi nang hari ini ulun manakuni pian. Pian saruan di sini membawalah bini pian. Bini pian. Ulun ini bulik ke kandangan. Tentunya ulun sudah banyak sasanguan. Baik kawan-kawan atau binian. Mulai dari
hadapan. Bobo sini nah. Amun paninian ulun mohonlah ampunan. Iya kenapa? Karena ulun ini amun sidin rasa kada kesanggupan. Iya. Jadi jerniai pian kada kasanggupan, padahal ujar nini paling pian kada tahan. Karena nih bang nini sudah banyak pengalaman. Jadi saumpama pian kawin lawan nini, misal nang minggu kawin isuknya langsung mati. Ngapang tak isap susu nang kada aktif lagi. Ulun hendak betakunan. Amun pian hadir di sini lawan laki pian kah? Jadi bang ulun guru menyahutakan ulun hadir di sini nang lawan kakawanan. Jadi bang pian ulun menakunakan saumpamawan bini sanggup berapa kali nang dalam samalaman. Amun samalaman kada kawa dihitungi. Karena ulun ini sudahlah lantar bukti. Jadi buktinya berapa ikong anak pian sudah beisi. Kada kawa lagi ulun mahitungi. Kenapa kaito ayo bang dibadehi. Jadi jer anak kada kawa mamadahi, padahal bangsa kadar gurui ulun manakuni. Pian anak berapa ikong sudah beisi. Ulun takajut di atasnya takajut. Iya kadang itu nang sebagai bini. Jadi guru hari ini ulun lanjuti, bila menyahuti terus madihin sampai tengah hari. Kikira kaina bulik tak banyak disangui Pak Haji. Laba haji. Jadi bang ulun aku yai mana rasakan. Jadi nang lawan pian ulun membawa akan. Ini kami madihin sakadar begegayaan. Jadi lawan abu ya ulun menakunakan. Cuman pinanya penting ayo hasibuk hulu pian. Sudahkah sibuk nyaman disahutakan. Ulun menerusakan tapok tangan barataan. Maaf ampun hadiran barataan. Baik nang di kiwa atau lawan di kanan. Baik kawan di belakang atau nang di hadapan. Baik kawan lalaki atau lawan kebinian. Baik kurang nang tuha atau lawan kakanakan. Baik lawan nang berdiri atau lawan nang berdudukan. Baik ulun madihin sahibar bacucuk akan. Cuma terima kasih ulun sampaikan. Kadida panitia memberinya amplokan. Mulai tadi ulun sudah madang sawiran. Jadi guru masalah bang sawiran pinanya kada debayangan. Ngapang Pak Haji Duni besila bebujulan. Lalu tak lupa lamun sidin berdiri besar ngalih betalimpuhan. Jadi lawan pian ulun memadahakan. Ada sawiran ulun cuman lamun bebegi ulun pulang karugian. Jadi wan pian lanjut nang haja pulang. Lalu nang tidak lupa ulun menarusakan. Jar ulun tadi guru pian belum menyahutakan. Berapa tuh bang anak pian sudah beisian. Kadang dahulu kita menjawab nang ituan. Aina haja malam kita jawab pakan. Jadi bang ulun nah menarusakan. Pinanya panas sudah ulun bayirin pulang. Jadi nang madihin ulun menarusakan. Nah ada guru sirat tadi terima kasih. Gurulah lawan pian.
pian padahal diberi beemplok kayak ini kayak orang bepangantinan. Lalu nang tak lupa ulun maimpuakan tadi ada guru sirat memberi ini amplok nang meninggal kenangan kiki lapang abu ya nang pajang memberi pulang. Lah memberi Bapulik awal kita nang pamulaan hendak dipacahkan makna nang disampaikan paya pantun nyaman didangarakan ria riut bacaannya nih. Minantu wah ini lain bahari lain benar. Ini kan ada nyambung ini buatnya ini salah maulah. Iya bang nyambung ada nyambung. Ayo kita bahas aja soalnya. jadi guru ayo ditarusakan tadi ngapa pantunnya ujar kada menyambung bebujuran jadi lawan pian lanjut nang haja pulang gesan abu yang kuning ayo betapuk tangan lah tepuk tangan terima kasih ulun sampaikan kepada hadirinlah sabarataan mudah-mudahan sampian ingat kaganangan kepada diri ulun dan tukang pemadihinan ulun hendak madihin sahibar memadahakan hendak mana rusakan takutan tak salah kalau pina buli kanan sampai di sini dahulu cukup sekian mohon pamit ulun hendaklah makanan pulang. jadi Pak Haji Yai ujar sedang bertahan karena ni jemaah sudah hendak makanan kaina imbah ini kami bersalawatan kasihan tuh abu ya madihin tuh bertahan belum lagi dapat sawiran. Lalu tak lupa ulun narusakan ada dapat amplok leh abu ya bang pian ada diberi ngini itu abu ya nang meninggal kenangan jadi terima kasih abu ya lah lawan pian tapi ngini amploknya umi betulisan pinanya nih duit tadi gesan bini pian lawan abu ya tetap ulun doakan mudahan tuh abu ya panjang umur sehat badan mudahan bang pian rezeki dilancarkan main pian bulik selamatan di jalan duniawan akhirat lawan nih abu ya dalam surga tak kumpulan. Lalu nang tak lupa ulun mempersilahkan kepada ibu-ibu kawai sambil makanan lalu madihin terus nang kami pulang dikira imbah ini satu mat istirahat ulun bemadihinan kaina kakawanan disambung besalawatan jadi lawan Pak Haji mahadang impu pian kayak ngapa madihin kami ini besatop atau ditarusakan bila menyuruh bang taros sadia kadang sawiran. Jadi tak lupa menarusakan kepada ibu-ibu nang masih tak kumpulan nang mana belum makan silahkan nih makanan karena bang menunya nang ini tuh bangkai tuyat besohongan hayam. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan lawan Pak Haji Duni mungkin nang bemadihin ulun satu mat bertahan bila masih ada waktunya nyaman dilanjutakan abang kakawanan membawa banyak iran 4 ikung beisian lamun kada menyawir ulun Pak Haji Yai kauyuhan membawa ni rugi sekadar mendengarkan tetap mendapat amplok tadi sama bagian untung ini ulun dilebihi kebanyakan jadi terima kasih mungkin ini jakatnya tadi nang hari raya kada kapaharangan pian lalu alhamdulillah ulun mau ucapakan
mudahan rezeki pian selalu dilancarkan. Jadi guru sirat mengamira lawan HP, nah langsung aja ulun ini mendoakan mudahan guru wibian panjang umur sehat badan, mudahan bang guru selalu dilancarkan, itu ngapa usaha diberi keberkahan, bila kaina bulik selalu dalam lindungan, mudahan hajat sidin hendak beenak, mudahan beenak pulang, lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi ujar hendak bebini dua, saikong haja pian amun sanggup malam hari, karena awak pian ulun lihat tak kenali, lamun nang itu parut ulun lihat tak kenali, jadi mudahan pian marah parut kenal, asal nang tiap malam kawa memuasakan bini, jadi lawan pian nah ulun mendoakan mudahan makin hari pian disehatakan, ada di sini aja tapi di dalam surga pulang kita nang tak kumpulan, jadi hendak besatop imbah ini salawatan kepada guru-guru minta ampun beretaan, bila ulun tak salah hari ini bermadihinan, jadi lawan ibu ulun mau ucapakan sambil nang pian makan kawah aja mendengarkan, karena imbah ini kami bersalawatan bila masih ada waktunya terakhir bermadihinan, lalu nang tak lupa mahajiyai ulun doakan, terima kasih banyak memberi amplok pian, mudahan ni mahaji selalu disehatakan, mudahan bang mahaji selalu dalam lindungan, kalau mau imbah Ramadan pian betianan pulang. Tianan pulang pian. Jadi bang pantun ulun membawa akan, kalau bang ada kaina sumur di ladang, bolehkah tuh kaina kami manung bang mandi, mudahan beretaan nang hadir tuh di sini kita berumur panjang, nyaman dilain waktu kawa bertemuan lagi, nang mana bang pian di sini nang makanan, nang mana juga jauh kasini nang datangan, mudahan bang bulik bertaan salamatan, di mana nang begena selalu dalam lindungan, mudahan kaina kawa berjumpa pulang, lalu nang ni terakhir ulun mau ucapakan silahkan bertaan sampian nang makanan, lalu nang tak lupa lawan ibu bakacamata minta rela lawan pian, tadi nang madihin terancak begegayaan, jadi terima kasih ulun mau ucapakan, jadi nang lawan pian mungkin ulun besatop langsung aja bertahan, ulun nang terakhir di sini mau ucapakan wassalamualaikum minta rela bertaat ilahi. Kami besatop suara bertahan Sallallahu ala Nabi Muhammad.